Kachanela kala welcome levek chewa tuntum video content chuanin TVS in an adventure bike masaber non lunch thara hei hianin mi puinga event alo khop maya abi chian na tuntum video bika chuanin kanon nei anga ameng hi TVS Apache RTX 300 ti ania adventure bike hi hemi chungchanga kan lu chho main company sang han soi taila ADV segment kan tiang chi ADV adventure bike siam hi anonin ti muwa bike le bike company manufacturer te meanga siam chuak to te hianin anonin el na sakhop maya han soi zau taila Honda company kan lu chuanin NX 500 te kha 5 lakh vel on road aizola on road ania Honda big wing khatla khianin an kol thin khania mandawa khanin tin aizola po khanin an shal nol nge NX 500 te po khatin Honda big po hianin adventure bike an nei thina tin hei mizo hi chuanin kan mang pol de wek thawa CB 200X NX tula NX 200 anita heng te poi adventure bike angin kan mangta tin company dang le kan en chuanin Suzuki lampang han en vele taila adventure bike an nei ve thawa an nei po hianin an bike tamzok hi gixer ho khani ta chuanin Suzuki LBS Suzuki lampang kan en chuanin Suzuki V-Strom 250cc kha bike khan nei vele a tikhanin company anin el chawa company dang han en le taila Hero lampang han en vele taila Hero lampang point bike thatak tak an adventure segment lampang an han nei nuala tren han soi lang taila Harley Davidson te khang neu te Maverick 440 ami cc tam chiang te chuanin Expulse 210 Hero amoi Hero bika chuanin company chuanin Expulse 210 khanyanga tin khangde po kha adventure bike ani ta chuan company dang le han kal le taila te khanin chuanin TVS lampang company kan han en chuanin hei tuna kanon soi tur khani ta TVS Apache RTX 300 hei 300cc bike ani dona thakop maya tin company dang hemi ma kan soi main KTM lampang point an neya adventure bike kan tiang chi hi KTM po hianin aizola anshol na sa ma KTM adventure 390 le 250 kha om thena ADV bike ka chonin KTM a chonin ka po kan shal na sa tuna new model 2025 new model kha adventure bike KTM hianin 250cc la 390cc khan om ve kha po kha ngeni mizoten tuna hianin lei chuak showroom atanga lei chuak kha anom nol to tin TVS lampang point adventure bike hi siam chuak ve anon siam chuak ve ta hi a chuak thar torania tin hemi bike big hi booking an hong to TVS so an cherang thei khop maya KCTVS aizol bongkon authorized dealer te ania branch veng danga te pon ya anni so hei tuna te po booking an tile chur to bikin hemi bike te po hianin tin TVS lampang hi anon ti chuak thar nol nona scooter le bike category b ka hemi ba ka hianin hei entok 150 te po Mizoram hian booking za chuang om to mai thaya he poiron thleng trep to tin RTX 300 po hi aizol leilung aron rap chho trep to a chungchanga kan lut ka lang hemi bike big hi anal khop me he thalak vela hianin kan muthawin karinga pian hi adventure segment bike hanti mai taila anal don khop maya ron display ron kengte tin khalpo han enre re hianin hei USD fork te nia khalpo anuam don viawani aspect claim te kan lu ma in aspect kan soi ma in
a variant kan han soi photanga Mizoram ah hianin hei an soi taila variant chi thum maron nei dona base variant nei dona Apache RTX 300 bike hianin base variant nei dona top variant nei le dona chuan BTO variant build to order variant chi thum variant chi thum hei hi anei dona aman po en thlawanga on road hianin kan base danin aizol hianin on road in 2.4 ti chhovela on road price ni thei tura hemi bike bika hi chuanin thenga base variant hianin color chi ni avar le adum maron thei dona chuanin top variant hianin chi thum apol le color dang deuh le adum a brown deuh type le dum aron omanga tin BTO variant variant sang ber le to ber temila heta hianin color option chili aron nei bok ton ni chuanin aspect claim te key highlights ti mayang claim te han soi taila o aspect kan a feature le aspect kan lutang soita ang khanin power le performance han soi taila a cc hi soita ang khanin 300 cc ni don hei ata khop mai cc tam ngai na mizo rider le biker so chuanin 150 chung lampang he kan khal deuh nual veka a begin adventure segment a chi chuanin 200 plus he kan khal na sa hi poi 300 cc ron zia veu dona a maximum power hi aron sang khop mea 35.5 horsepower chu 35 horsepower ang velania chu 9000 rpm a pe chhuaka chuanin a torque ti mai taila maximum torque hi 28.5 newton meters hi anita maximum power hi pangai khop mea horsepower hi 35 ania a torque po 28 ania 7000 rpm a chu pe chhuak bokani hei bike dang han soi lok taila Expulse 210 kha power kha 24 ania torque kha 20 ni ta in thlau don kho me chu 35 28 ani dona chak fe don khop mai ne adventure bike a chuanin a brake lampang braking system lampang khanan lut lenga dual channel ABS anti lock brake system kan tiang chi dual channel ABS ani dona ama lampang hi disc brake ani dona size hi 320mm ani don bok ani chuanin suspension amalama USD fork anaya soita ang khan nung lampangan monoshock absorber kanti ang chi khania ari lampang han soita ila 180 kg ani dona bike rit tak ani lemlo adventure bike kanti hawi churit pui hei kan shenga adventure bike dang hau Himalayan kanti ang chi te tin KTM adventure bike kanti KTM ATV ho kan hanti ang chi ta tin bike dang ate pon yang 180 kg hi zia view don me weight a bike ri lampang po saddle height hanti taila seat height seat san lampang hei apoi mo thei vewanga mizo ai chonin height azir hi kan bike le dan ani tlang puizela hei 835mm seat height aron nei dona zia don mai seat po sang over ani don lawat in ground clearance hi 200mm ani bok ani chuanin TFT soita ang khanin a display kami instrument cluster kan tiang chia hianin 5-inch TFT display thatak mai aron nei dona USB charging port kan ti te sarigat te kha anei dona amaro chu quick shifter tak hi anei don lawa tin ma light te po anal khop maya headlight LED le DRL kan tiang chi daytime running light thatak mai kha aron nei don bok ani tin thut na hip akhal tu rider seat le anunga pani input thei ang chi nya tin on road kha an soile talok ila on road price a khanin 2.4
lakti chauvel on road complete thei tur ngai ania GST thara khanin hi leidu le booking ti du tan khanin KTM suita ang khanin dealer an oma he po booking an honga booking an ti to hi chonin he in transit ani to thina ai zol po aron thengar don loti kha kanan soi du ai nal khop mai exhaust system te engine dan zong te tun la ya bike chhuak thar shim jo technology suita ang hanon changkang view zela USD fork ten ningal panga tin engine hi suita ang khanin DOHC kan ti thina dual overhead camshaft ti nani ta DOHC aron mangtlang puito atin liquid cool ama a bike chhuak lui hawa air cool kan ti ho ang chi kha ani talawa heng he chu liquid cool cc tamchi 300 cc DOHC dual overhead camshaft kan ti ang chi engine kha nei tura ngai ania thadon pep khop maya kha tlang pui hemi bike chungcha ron soi thei chune adventure bike hi soita ang khanin Mizoram a po hianin tuna ri po hian kan phun na per ania kong a thalawa aizol to silchar te han right don ta se kong a chhel tukani heta bungron purna khami wang khanin adventure bike ho apoimo a off road ngam khati kan tiang chi kha khang ang segment bike kha ania hi lunch thar chi anian lunch na hi alari lo emema 15 October 2025 Wednesday khanin an lunch deuh chau ania rating po out of 5 4.8 rating ron muwa hi tuntum video chonin kha kanon review do he bike chhuak thar te atam zokin kan la share vak lo nga hemi bike ju ron chhuak thar deuh hlola Mizoram kong te poi mil veu tura ngai ania a power kan alas na top lampanga power he chaklong khop me 35 hemi segment bi kai chonin chakpol tak tura ngai ania bike dang han compare don taila kan soita khawanga khanin KTM adventure 250 ai khanin cc tamzoka chakret tura ngai ania tin bike dang ho pokanon soito la kha tunrum video pika chonin areilu tuklo nan le ni nomlo na gan to panga bike dang review nen karon le tura ngai la subscribe kha theng hilo tela song khani photo se thank you.